I ćao svima, evo nas ponovo i igramo CS16. Igramo na serveru Balkanity Gaming. Inače tu smo mi... Imate taj u Skype-ovati. Šta? U deskripciji. Gdje si pošao, ocu? Ovo ne radi malo mikrofon. Da, zato... Malo, neće samo se malo. čuje. Tu smo ja, Nikola i Jaca, hvala nam samo Uroš i Miljan, ali Miljan ne igra često se s nama. Dakle bi! Gledaj ga, on stane tamo i ne vidi se. Ovo je repertira pištolj. Ajmo, uz njega smo. A, evo ga, krenuo je. Inače, taj on je Headshot. admin. Headshot. Pa on admin, ima VH, ja mislim. I Ja. Uroš je isto admin. Samo nema ga sad, ne znam gdje je. Svi admini su čitali. Zlatno pravo. Na nivou. A mi laga, ne laga tebi, nego ne znaš što igraš. Lagujem mu be. Bože, ocu. Eto ga tu iza. Tako je, bravo. Koliko sam ti skinuo, alo? 0. 0. A dobro, onda sam ovog drogi napunio. Koliko sam ti skinuo? 0. Izvinjavam se. Svinjam, da je to. Ako vam je crkvu kompjuter. Ako me sad pogodiš, imaš VH. Buši kutiju. Pa nije kutio već. Buši ovu drugu kutiju. Pa nije ni tu. Oj, kuca. Rank. Pa, najbolji je šaravi. Bez ranka znam. I to 50. Ja ću pustiti. Buši. Koliko sam ti skinuo? 0. Ja imam 28. Pa to ti kažem, njega si. Gleda, I ja sam... a kad se javlja čuje samo kad podiže mikrofon. Ovaj neki opis. To 15. Ja sam 19. Lega Šone. Da bi Šone igrao. Šone faca. Malo kašljam. Raz. Gdje izađe? Gdje bi? Round 18. Ništa, to je bilo to, je bio kratak video. I to je to, čao.